ico ni kimwe. Indi mpamvu ya kabiri ituma biragoye guheba amaraso y'intwari zaguye kuri imisozi zirwanira kino gihugu. Nimvuga gutyo ndahera kera hose, ndahera kuri abonza numva barwanye banapfuye bamushishi nabandi badata barwana n'intare zirangira barwana gihe za Murere zino ntambara zose. Ariya maraso yaguye kuri iyi misozi kugira ngo tugiraho tuzaba, tugiraho tuzitirirwa. Biragoye ko umuntu ufite ubwenge yayatera umugongo akavuga ngo tubireke byibagirana. Kugeza kuri aya maraso y'izi ndwaro zacu ba generale bagiye bitaba Imana n'abandi bari gupfa uyu munsi. Ayo maraso kuyaheberera ukavuga ngo uraretse kirazira. None ni bandi bagomba kwirwana. Ngiye kuhagera. Ikindi kintu cya gatatu, umuturage mu bindi bihugu azavuga ngo umuturage kwisonga. Umuturage buri muntu wese agomba kubaho neza, buri muntu wese agomba kugira uburenganzira bwe, buri muntu wese agomba kubujuka akaryama akishakira ibimutunga. Iyo bitabaye gutyo donc nta biba bihari. So abagomba kubikora ni bande? Abagomba kubikora ni buri muntu wese. Ni umugabo, ni umugore, ni umwana, ni umusore, ni umupasiteri, buri muntu wese. Hari abantu bagiye rimwe bishop you know, hari n'ahandi nakoze igana ndetse nk'umuntu w'umupasiteri ni gute uza muri bino bintu. Ndababwira ngo ndi umupasiteri w'abanyamurenge kubera ko navukiye Murenge, kavukira mu misozi y'Imurenge. Abanyamurenge nibashira nta bandi nzabwiriza kuko ubutumwa bwanje buhera i Yerusalemu. Andi mahanga afite abapasiteri babo. Imana ije kubishaka mba naravutse ndi umuganda, mba mpaye mbwiriza mu Buganda. So biragoye rero kugira amakanisa mu bindi bihugu ntayafite iwacu. Ningo guterera igiti mu ngurukizo ukagiterera ku kindi giti. Ujye ubona igiti kingurukira, igiti bafata bagatera mu kindi. Ni bene icuko ngiko kandi nta muntu w'umugabo ugomba guterwa mu kindi giti. Umuntu w'umugabo agomba guterwa ku giti cye akagiriye imizi, kandi imizi igomba guturuka iwawe. So iyo ubonye Mose yanze, Bibiliya ivuga ngo yanze gukomeza kwitwa umukobwa wa Farawo ngo akomeza nezera, ahitamo kuza kubabarana n'ubwoko bwabo. Mose yageze azamura amaboko agasenga. Joshua arimo kurwana. Ba Joshua si bo dufite nk'intwari muri Bibiliya, ba Dawidi si bo dufite nk'intwari. Aho ba Nehemiya ngo yagiraga umutwe w'ingabo akagira n'umutwe w'ubaka. Si bo rugero dufite. So ibyo kubera iki mbitinzeho hano hantu, ambatinzeho kugira ngo n'abapasiteri bumve ko runo rugamba rurwabo, bumve ko iwabo n'ababo nibabaho niho nabo bazabaho. Biragoye kuzasiga abana tukabasiga nta zina tubasigiye. So uru rugamba rero kindabura uburyo mbivuga n'urwatwese, n'urwatwese. Kandi wenda n'ikindi kintu nakongeraho, abantu bari hanze be kumva ko urugamba ari urw'abantu bari muri kino gihugu. Oya, ahubwo abantu bari hanze, ariko nyine nabirizi bivuga ngo hanze abimbwa n'abarozi. Ibyo sinzi niba neje bivuze, ariko ni Bibiliya ariko siko birivuga, ngira ngo ni kuko. Ariko abantu bari hanze bumve ko runo rugamba ari urwabo kandi rubakeneye ko bagomba kuza bakarurwana. Yego. Tutaragaruka ku butumwa wogenera abantu dusoza, ndakubaza ngo ese uratekereza ko urugamba tuzarutsinda? Ufite icyizere cyangwa se bariya bavuga ngo turagowe ngo harabura iminsi 3 bari banavuze ko ngo aduye yafashe Minembwe? Ibyo tugenda tubikura ku social media. Wowe umaze kubona ibiri hano, utekereza ko twirwanaho bananiwe cyangwa se Amadu yananiwe, agowe, hasigaye iminsi mike nkuko babivuga tugatsindwa? Niki wobwira abantu badukurikiye kuri icyo kintu? Sinababwira ko urugamba tuzarutsinda cyangwa tutazarutsinda. Ndababwira ko urugamba twarutsinze, ahubwo nibaze twubaka igihugu. Imana yabwiye abanyesiraheli, irababwira ngo igihugu cyose sinzakibahera icyarimwe, ngo zagenda nkibahereza gito gito kugira ngo mugire ubushobozi bwo kucubaka.
ubu nyine dufite aho turi ubu nyine ndi muri mu Minembwe jewe ndahari navuye mu Rwanda ndazangira mu Minembwe hano nta duyu hari iki gihugu kirankeneye ngo ncubake iki gihugu kiragudukeneye ngo tucubake kuvuga ngo twagifashe se kuvuga ngo dufate Kongo yose nishake nditureba aha tureba ni iwacu ni kuri gakondo yacu twibere mu Minembwe tuyibemo nabo babikisangana babigishkinshasa ikibazo kiri he so simbona ubwo ku rugamba tuzarutsinda urugamba twararutsinda kubera ko turahari ubu nyine ababyeyi bafite aho bahungira so aba bavuga ngo ni iminsi 3 ngo biragira gute abo ngabo baribesha hari amaduba ari hano batazi gusa nyine ndibo bimenye tibahari nibyo bumva ariko iyo urebye ibihari iyo urebye abagabo bahari iyo urebye abakobwa bahari narinzi ngo abantu ni n'abakeya barashize narabajeje ubundi ku ishuri rimwe sanga harimo ko harigamo abana 500 ngo maze irindi sanga ko harimo biga abana 600 none abantu buzuye gutyo bangana gutya ko baratekereza ko badahari barahari kandi barakomeye ahubwo ico buze gusa bafite ubukwehwa bw'abantu bari hanze kugira ngo baze bafatikanye kubaka igihugu naho mu byukuri urugamba twarutsinze none niba tumaze imyaka 9 muri urugamba n'uburyo rwatanye uyu munsi niho harabiki niki gishaje noneho duhera ubutumwa abadukurikiye bari muri diaspora ubwo tutavuze abari mu Rwanda muri East Africa reka twambuke tujye i Burayi ngo nabo baje batekereza ko bari kure izi ntambara zitabageraho n'abaturwanya burya tujya twumva ngo niyo baturuka cyane ngo bagira amafaranga ngo ndetse izi ntambara ntacyo zizobatwara uraba duhera ubutumwa abo baturwanya barwanya kwirwanaho uraba duhera ubutumwa ariko kandi ubu butumwa n'abarya bari hanze bakikifasha bashize amaboko mu mifuko yabo naho batanga ayo madolari 20 ubaho ubutumwa ya murakoze simpereza ubutumwa aba bantu baturwanya nta butumwa bwabo mfite Leta Generale Makanika yarabutanze yaravuze ngo bazahunga amahoro ibi byishimo byabo n'ibyago byacu ariko ibyishimo byacu nabo bizababera ibyago ico nababwira gusa abo ngabo bo nibihangane bazabibona bazahunga ahubwo mfite ubutumwa nahereza abandi bantu bose bari hanze cyane bari muri US ndababwira amagambo 3 ijambo rya mbere no gutaha igihugu kirabakeneye kandi be gutekereza ko ari ugutaha ngo baje muri ziriya ntambara oya nibatahe bubaki wabo ubwo nibwo butumwa ashobora gutanga ubundi bwose ntekereza no gutaha ikindi ubundi butumwa bwa kabiri no kubabwira ko mbyukuri ubuzima hano buhenze imisanzu batanga sinigaye barakora pe ariko no kubabwira ko ubuzima uko buri hano kibungana burenze imbaraga dukoresha iriya misanzu yo gufasha abaturage ngira ngo nabivuzeho niba umuntu atanga amadolari 20 ntagura umutumwe w'isabune mu kwezi kandi ari US afite akazi ari mu Rwanda ico ni ikintu umuntu yagombye gutekereza akavuga ngo byibuze buri kwezi ngura umutumwe w'isabune buri kwezi byibuze ngura kilo 10 ico nibwo butumwa bundi bwa kabiri nshobora kubahereza kugira ngo bongera imbaraga mu misanzu hanyuma nkabwira abasore batahe barwanira iwabo abatekereza ko baririya baguwe neza batuje bariho uyu munsi bariho kandi bariyo ariko bariyo nk'abakongomani umunsi hano hashize izina bakaryambu niwo munsi bazamenya yuko bari bafite agaciro hari byasabaga imbaraga kugira ngo bashe kwarwanira ndasaba abasore n'abandi bagifite imbaraga abagabo tukingana nibaze mu byukuri kugira ngo barwanire igihugu urakoze cyane turagushimiye ariko kandi reka tutararangiza ikiganiro cyacu dushishikarize abadukurikiye kujya bakurikira YouTube channel y'Amadubo Official kugira ngo ibiganiro byacu bibashikira ku gihe mutibagiye gukora subscribe, like and share kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri reka tugushimire twizere ko n'ubutaha tubatumira muzaboneka murakoze cyane namwe turabashimiye kandi Imana ikomeze ibahereze umugisha yego murakoze